Ka yeleki cricket watip kam ka first T10 tennis ball knocked out 8-a-side cricket tournament wa palai da ka Lion Sport and Youth Affairs juai the poi ka chukut ni ka singi de yukun final haperdi ka Rising Stars percha ya ka Nia Sport Club. Chua usdang ka yeleki de em ka yelang tebian wo pene bok pene nasib ya ki wachim benta wa de em lang na do MLA ka thany wailat miki shilla ki MDC ke JHADC kentup usaran paswet u oktome wat lamin wa kiwi. Nei liang u wailat miki hei kalam yong o da pensengau ikimen wo yu wa ke yelek ki kriket le da sedang ko uku ha ka distrik na jerong ke yelek ki bol. Da ong wa ichimbenta ki saheb sorkar wa ki doktor ha ka ni kelempung uman ko kam kanong muna ya ki kon kenro ne baha wa wat ha perdi ibun kam le da pelait ki yipor wa kordor was ngau thu ki yei em kam icha ikhia da yero ule ye kathong ga Lion Sports and Youth Affairs wa ipen man ye gani ke lempung de wa mut wa re ye mentoy tang wa kongsan ye baha imiat ki kon khenro we wat lam yo ye kamadan wa biang le perkhat wan ki upen man hete irukom wa ki kon khenro u yo ba ki kalat ye le ki hawa kruun che ye khun ha perdi kini ki arliang ka Rising Stars de yo ko ye kalat wo bat nangkong he wa de bu ko ye ka thong kam wa chispa anya posuron ki warap ye le ki bahani liang ka Rising Stars to Urijesh Litan wa de kamain rupau praron na ki ar posan bol wa uday bor mirngat wa de kamai so pau arron na ki khatsan bol we de yo ule so weekend haga kodong ya ka thong ka Nia Sport Club da kamai ka san pau nyawron hadin yong ka lay over de wadu ka chi weekend uwa kawang bol ka Rising Stars u Peterson Lamari de yo uwa penhap ya uros skill chalam uwa da kamai san pau san ron na ki khat ar bol hewa ki wo bot ki wa bat ka Nia Sport Club mye de ki ube ya ka ni ka thong de wa hap smart uwi hadin uwi kamte ke Nia Sport Club de yo ko du khende pau praron don hi de wo do lut ki weekend na ki khende over I wa da penjob ya ka Rising Stars dan nya pau san ron ye nam man of the series de yo da de bor mirngat u wa de yo arspa so pau nyawron wa khende weekend ha ka ni ka tournament Rijas Litan he scored 68 run from just 25 balls Tani por ko aku liga jingkali ni bentau Rijas Litan wa de gini match ku de bla yo de le ke bahau rai kamtam ni ka final yusuk bahau pa ka kamtam ka partnership wo wa u da o pasa to ko wiga jingli ko aku liga yi ko penman yo emu kam ko to confident ni kamtam mo to ka big game ka final ki ko penman ni pu MB kam ko to ka confident wi bu ko mai bahai ko ron nei benta ka team yong pi ngati bodo ko wi don chong ka tani tai comment no ti bo to he mon lung do memu rai ho yo wa em ka partnership upi chiruk wa u da o pasa yo la de mem he mon lung do le biang hi tagi ko pun mani pi wo chimpi ko to responsibility wa u kamai ye ko ron nei benta ka team yong pi but kam tam yo pi kini ko award yung ka man of the match to kubli chubun pelai ro yang ka Lion Sport Club kejak kwa au pesnyau chupi kejak kwa au pesnyau chupi ni por wa nga wa heti por wa sedang obat man sedang ro to deti to ni ski man ga ski go khado final to kamu le MK mi yo ye kejingjob te ho po medan muda em ke confident to kamon wo vi score ye karon de benta ra ye yo ye ke jingjob ye ke tim yong iro wi te ku play le ye ke opponent ye ke tim po che final go ye perchawi ye ku play ki uro kam chu player suro ki player yang rising te I ye ye ke ni ke jingjob te ni ku play chubon Sevi mo kajak yi yo pi ong yo da opasa hay por em lang pi hay tay bat lang pi but you man rotate baik ka bat pi nagu go ball nagu go over iyo pi ong yo he por wa ya badi ngadu opasa te I chimbai ke decision to I awar le dan kuri kemudian chimbai to yo penmi ba ye garon kamon pemi uron yo skor yo
iga target yang itu lada yiu pemiron to ci spa san pau plus te dau snya kumin to wada yiu bu do ci spa nya pau liron te ke sin ong ke boot ke wa mut ke wa rabiang dan ni ke cekmat dan ni ke yiu ong ke melik tam to ke BCCI ke cricket boot ke wa yui cibun ki kini ki jingerak ki wa poi dangkat ni lang ya kelami wa kitu ki wa he yang cricket dang ya thok thau kam de yu phi tai po umulong le na ni ka yang ka West Giant Hill District cricket i da chna ki ye madan hitai yui kanang mi isni ka kani ka popularity yang kani ka game dang lai ka chkmat tang yu pun yo suk yu pun yo komen no ingan ne ka sngi i wa yo au yu wa to wa kani ki jingi le ki udaman gon ni kam ka jing set example ya ki wi tuan ki kon ro ne ba ayo ne kani ka liang da yo pun di kutip mit hi ne ba ayo dugi officer dugi doktor dugi kam ter te kani penyo ka nuksa ko bha kam tam ye ki kon ro gyong i wat kini ki mo ki officers gyong i ki wa bon kam bha ki kam gyong ki le dang pelaj ki ye por ne ba le ki kam tam yo snyao tho bha ne ba kani ki jing le ki to man ko em kam bha ko ye i kamet ka phat ko chat ko nang ne ba hei jing im hi mem ko koridor ye ka chat ka nang tengah kublai kerpang ki kam tam ye por koridor yong ki dang gini gisngi ko dang em go phon changa le de me la ngas nyang ki rap tim le cricket tam hol join wi ne ne ba nga lo to snyao sup ba u ya chim benta jing le ki na du kam tam du ga cricket le ujuk i chim benta ba te snyao si an ni mari tiba kam ni dan mari bo bida gisngi ora pun lo nyal yo chim benta la boy ngau MDC dia le mar si liang le te yoluti dau yo ye ketega benta gini gisngi ko dawan te bat kam tam ye klem na maling u e kublai ya ka Lion Sport and Youth Affair ko wa de chim khia wo pen man ni tournament kam na pen sniau president ni wo to kani ka tournament go pen man gin ni to uri nei benta nga sniau tu do to uri nei benta pen mi fon sniau sting war ni kaja fa kolam te một cái jing ro go kro yang ki kam ong ni memory pat ki ka tai ka jing man toy henry pat ki ne benta ka mo ka development yong ki khna kan ro yong i te wat ka te le we yoi le han yoi MP kamadan ko biang kam gi tv thao le henry dave m yakti yong pi perkhat pi de ko wan galuti ko ye pun le ki yoi wa to le change pi ka format yong ka cricket kam tv ka cricket to ko khat wi ngut angkat te depan verifikasi ko pra te mut pen yosuk to pi chen pi kat kam ke jing ngo ke jing ye jing em ke te gi thao gi phao gi yong pi te mut pen yu ko ni ke jing kre chutom gi yong pi nei ben tao i ke te ka opportunity ke te ka lat ya ki kon kan ro gi yong pi tengah yuruti begini ke tournament ho put ke dukat mentu snem henry yai continue ko kamu jo yo yo gi activities gi yong pi ni gi stem chi snem jo kut ki